ULwesithathu eGreenfield, umndeni wama-Anderson ubuyile eBlue Bay emva kokuthi kade uxoshwe amamafia abusayo uMr Baloyi kanye noMr Gray ekuyibona abaphathi bamamafia. Ubuyile-ke ugalelekile uthelelekile umndeni wama-Anderson. Ngabe konke kuhamba ngohlelo Mantuli dadewethu? Ukhululeke ugcwala ubhavu. Konke kuhamba ngohlelo. Khululeka wena. AbakwaBaloyi kanye noGray basazothuka abazi ukuthi sibabekela induku emqubeni. uGeneral okuyena onikezwe itask yokuthi kumele abamba amamafia awafake ejele. Simbone senkingeni laphayana-ke umphathi wakhe uKobus uyalwa uyashunqa bhe. Utshela-ke yena uGeneral ukuthi umnikeza nje izinsuku eziwu-30 ukuthi alethe ireport epositive abophe uBaloyi, otherwise uzomkhipha esikhundleni afake omunye umuntu ngoba kuyacaca ukuthi yena akadeserve ukuthi abe sesicongweni sokuba uGeneral, uyahluleka ukwenza umsebenzi. Ekhaya kwaBaloyi uSne uxoxa nobaba. Utshela ubaba ukuthi ama-Anderson asebuyile khona la eBlue Bay. So yena according to yena ucabanga ukuthi kuzomela sazi ukuthi ama-Anderson aphezulu kwani luthini uhlelo labo. Once sazi ukuthi intoni laba phezulu kwayo noma yini abayaziyo, and then sobe sesiyakwazi ukuthi si-act accordingly. Aphenduleke ubaba uBaloyi, Sne mntanami, uyababona labo sabanqoba kudala, sabahlula kudala ama-Anderson. Akanawo amandla, ayinja efake umsila etswabhe. Abanawo amandla namhlanje, abanawo amandla kusasa, ngisho bangabuya futhi 50 years later siyohlezi sibahlula. Kodwa mina baba ngiyacabanga ukuthi mhlambe kuzoba kuhle sithole ukuthi yini basithathephi isibindi sokuthi babuye ngoba kade bahamba iminyaka emingaka. Yini lababuya nayo baba, bazini ngathi. Ungathola ukuthi yonke leminyaka bebehlezi becubungula. Lapho nepoint-ke mntanami, uqinisile. Kuphendula ubaba ephendula uSne. Uqinisile, ngizotshela unyoko uVicky M ahlanganise ithimba lokuthi kutholakala ukuthi yini abayaziyo ngathi. Yini lebanikeza isibindi ukuthi babuye beze la. uMantuli ungqongqoza eofisini likaGeneral. Sukuthi useyaxoxa-ke naye uGeneral uzobika udaba aze ngalo la kuGeneral. Nombuso ngiyazi ukuthi mina nawe kudala sagcinana ngale yaminyaka mzukwana ngisayiphathi ngisayingxenye umbuso wamaHawks. Ngiyezwa kuthiwa dadewethu you are in boiling water. Aphendule kuGeneral, kona impela kumbi-ke kungishubele impela. Kumbi kungishubele, kunezigebengu zamamafia ekumele ngiyibambe ngokukhulu ukusheshsha lokhu. Khulileka-ke nombuso isona sizathu sokuthi mina ngize la. Nginento engathatha umndeni wakaBaloyi kanye nomndeni wakaGray iwufake ekhulukuthu. Ubesevula amadlebeke lapho uGeneral efuna ukuzwa ukuthi ithini leyo nto eza nomngani wakhe phela lo uMantuli. Uyazi ukuthi uMantuli-ke vele ubukhali akakhuluma imbudane. Ubukhali ukuthi embusweni nje wahlushwa ukuthi wasuke wahlangana nezigebengu, wasupport izigebengu, kodwa yena ubukhali emsebenzini wakhe. Umndeni wakaBaloyi kanye nomndeni wakaGray behlangene bayisicongo samamafia, ibona baphethe amamafia. Wonke amamafia nobugebengu bakhona la eBlue Bay buzwa ngabo. Ngakho-ke lo mndeni unetunnel eyimfihlo eyisecret la betransporta khona ama-drugs. Uyabona kule tunnel iyimfihlo ayikho emthethweni, bayenze illegally. So mina ngizokuthatha njengamanje sihambe siyobona lo ma-tunnels. Ubone nama-trucks ahamba kulama tunnels abhizi aphithiphisela kulama tunnels ukuthi arejistwe under bani, arejistwe under umndeni wakaGray kanye nomndeni wakaBaloyi. Amanye arejistwe kwi-trust include bonke labantu umndeni wakaGray kanye futhi nomndeni wakaBaloyi. uGeneral aphendule athi Mantuli
ngicela ukuthi ungadlali ngami. Phela labo bantu ngababopha ngisho kwanamhlanje mangase ngithola ukuthi kune-information enjengaleyo, ama-illegal tunnels. Kanti ucashe la nkosikazi wami, kusho ubaloyi ekhuluma noma wami uVicky M. Yebo baba, ngikhona khona la, bekukhona okunye ade ngisazokulungisa la. Phendule kubaloyi, lalela, ngizocela ukuthi ungihlanganisele ithimba elizokwenza i-research ukuthi intoni eyaziwa ama-Anderson, intoni yenza ukuthi ama-Anderson abuye la, yini abayaziyo ngathi. Ngizocela ukuthi ithimba lelo lingitholele, lenze research, lingitholele lo information. Abuze kuma wami, ngoba baba unani umuntu ogudi ngalokho, vele kuma-mafia as a whole, umsebenzi kanana, unani umuntu okwazi ukuhlanganisa ithimba, uyena umuntu ogudi nge-research, uyena umuntu okwazi ukuhamba phambili. Hayi, ukuthi unana angimthembi seloko walahlela ejele, elahlela uSneh ejele. Hayi, kulungile-ke baba, mangabe usho kanjalo ngizolihlanganisa ngokukhulu ukushesha ithimba. Ama-Andersons kanye noMaNtuli babhizi, bayalungiswa laphayana, bayayicwala. Bazohamba bayoveza inkulumo, kunenkulumo enkulu abafuna ukuyenza, bayovula ibhizinisi labo elikhulu eBlue Bay ezobhenefithisa bonke abantu abadala, ngisho nabantu abaphuma emajele, nabantu abakhasheliwe, abantu abalahlekile nje, abantu umhlaba obahlulile. Igama lami uMaNtuli. Abangaziyo ngezikhathi zami bebengibiza uMaNtuli Guy1. Ngimi phambi kwenu-ke emphakathi waseBlue Bay. EBlue Bay isekhaya lami, ngazalelwa la khona eBlue Bay. Ukuzalwa kwami eBlue Bay esizweni esihle kanje sike sangimotivate njengomntwana, sangenza ukuthi ngibe namaphupho amahle, amaphupho amakhulu, ukuthi ngelinye ilanga ngiyoba nenkampani yami enkulu eyogobhoza izikapakele ngisho nangaphandle kweBlue Bay, ikapakele ezweni ezinye ibe international. Amaphupho emaphusheni ami-ke bengiyitshela ukuthi ngiyoqasha abantu abaningi, abantu abasha, abantu abahluphekile, abantu abasezingeni eliphezulu kule nkampani, ngithuthukise umphakathi waseBlue Bay. Kuthe mangabe ngina-21, impilo yenzeka. Impilo yenzeka yangiphoqa ukuthi ngiphume eBlue Bay, ngihambe ngiyoyicabanga, ngiyozama ukuthi ngiyithole, ngihlanganise amasenti kwezinye indawo azokwenza ukuthi iphupho lami lokuthi ngibe nenkampani enkulu, inkampani ezobuyisela ithemba ebantwini, inkampani ezobuyisela isidima somuntu, inkampani ezonikeza umuntu amandla, inkampani ezokwenza ukuthi abafileyo, abalahlekelwe yithemba bavuke. So-ke ngakho-ke ngicela ukunitshela ukuthi ngaphuma ngahamba ekhaya, because sometimes kumele ukuthi uphume kwi-comfort zone yakho, uphume uyokhotholoza ngaphandle. Ngahamba-ke iminyaka eminingi ngiyoyilolonga, ngiyoyicija, ngiyokhotholoza, ngiyocosha engakuhlanganisa ukuthi inkampani yami ibuyele esimweni, iphile futhi. So namhlanje ngimi ngeqholo la phambi kwenu ukuthi mina nomnganami uMadam Anderson sesihlangeneke lana, sakhuluma, sakha inkampani enkulu ebizwa ngokuthiwa i-Endless Energy, i-EE. So sesenzile-ke inkampani yethu i-EE ezoshaqa wonke umphakathi waseBlue Bay uqashe. So-ke ngizoshiyela kuzakwethu-ke lana, ngingabe sengiyiqeketha zonke, ngizoshiyela kuzakwethu-ke lana-ke uMadam azoqhubeka akhulume, asitshele ukuthi le nkampani le isiphatheleni, izokwenza ini eBlue Bay, izothuthukisa bani eBlue Bay. Ngempela-ke agibeleke estage uMadam Anderson. Cela ukunitshela ukuthi avithize stage, azasho ukuthi akahambi yedwa, uhamba nabantwana bakhe abahle laphayana, uThoni kanye naye uMiney, ekuyibona bazobe bebabambisile ebhizinisini, nabo bayingxenye yebhizinisi, bazodlala iqholo neqhuzu neqhaza elikhulu ebhizinisini lokuthi kuqasheke umphakathi waseBlue Bay. Umphakathi-ke bujabulile because ngisho ney'nkampani kwakuthiwa nazo zizobhenefitha iy'nkampani kuyona yonke le ntuthuko eza nomndeni waka-Anderson uhlangene noMaNtuli.
i-e. Ekhaya kwabaloyi kuthi vu vu imoto zamaphoyisa zingena zifike ibophe ubaba ubaloyi ziphinde ibophe noma uVicky M. Hayi ke bathathwe yimoto zamaphoyisa. Ngicela ukunitshela ukuthi imoto zamaphoyisa beyidlula zithi vu ziya kaGrey because ubaba uGrey naye wakhalelwa amasongo kaSigonyela ejele. Mase kuthi futhi naye futhi uGrey indoda yami phela lo engithandana naye engithembisene naye umshado naye amaphoyisa amfaka amasongo kaSigonyela. Ubaba ke ubaloyi usejele uboshiwe. Hey ngathi kudilika izulu because ubaba uhlezi izinto zakhe ezikhavile akaze nje ayithole esesimweni esinjengalesi. Kanti noma naye uhlazimula umzimba ukuthi uyithola esejele ngale indaba lezi aboshelwe zona. Mangabe ngifike ejele ngikhulume nobaba ngimtshela ukuthi baba ngizocela ukuthi ningaphatheki kambi, ningaphatheki kabuhlungu, nibekezele nje ngizonikhipha kulona lolubishi leli enikulona. Aphenduleke wami ubaba ubaloyi. Ngiyabonga mntanami ngawugwayi lo. Kodwa mntanami ngizocela ukuthi ungilandele uSine ukuthi uSine azongikhipha la. Ngisho ukuthi baba khulileka konke sekulungisiwe nizophuma la. Avelane adinwe kubaba ubaloyi. Ngithe ngilandele uSine azongikhipha la ejele. Sizodiscussa ukuthi ngiphuma kanjani la ejele. Ubaba adinwe as if mina ayikho into engayenza ukuthi ngimkhiphe la ejele. Hake ngicela ukunitshela ke ngihambe ngiyoxoxa noma eselini yakhe. Ma ngiyazi ukuthi lesimo esikusona njengomndeni wakabaloyi kanye nawo wonke amamafia including umndeni wakaGrey sinzima. Kodwa ngizocela ukuthi ningaphelelwa yithemba ngizonikhipha la. Aphendule kuma. Mntanami lesimo lesi sibucayi angifuni ukuthi usibukele phansi sibucayi kakhulu. Sibucayi kakhulu singavalelwa ejele unomphela la singaphinde siphume kukhishwe izikhiye zilahlwele. Ngiyazi mawuthi isimo sibucayi kodwa ngizocela ukuthi ungithembe. Ngina yonke into ngiyenzile yaba under control. Ngizonikhipha la khulileka. Hayi ngiyakuthemba mntanami ngiyakuthemba kakhulu nani ukuthi nje lesimo lesi sibucayi kodwa ke anginayo ichoice mntanami ukuthi ngikuthembe. I know ukuthi upowerful kangakanani mntanami futhi ngiyazi ukuthi kulesimo lesi ungasikhipha thina nje amamafia amakhanda amamafia. Usine uxakekile akazi ukuthi enze njani because ama-accounts afriziwe, ama-accounts akaGrey kanye nama-accounts akabaloyi nje amamafia wonke afrizelwe ama-account. Akekho umuntu kumamafia ongabanikeza imali ukuthi bathole amaloya aphezulu aseqopheleni eliphezulu angabenza ukuthi at least umndeni wakabaloyi nokaGrey uthole ibail uphume masicala ulilwa ungaphandle. Because imali ayikho kanti futhi ummeli ekuyena ummeli wamamafia uyasho ukuthi hayi leli lingaphezulu kwamandla akhe uyazazi uyayithemba kodwa akazi ukuthi angaqamba mangathini la angabakhipha abathini kulona lonke lolutaku abakulona amakhanda amamafia. The following day mangabe ngivuka ekseni ngifonela irodo lami ngizocela ukuthi wenze iamount itransfer to iaccount yaSine iamount $1,000,000 ulifaka account yaSinena ulibhale uthi Spycos because uSpyco ubhuti kaGrey omncane yena ongekho ejele kuzobe ngathi imali iphuma kuSpyco and then lo mali leyo iyona ezokwazi ukuthi isize. Ngizokuchazela ukuthi izosisiza kanjani ngiyeza ngizokubona lapho angeke kuphela 2 hours ngakakuboni. Usine mangabe evuka ekseni uzwa ucingo likhala ngena imessage avuke embedeni mangabe usine evuka seyobheka imessage uthola ukuthi imessage ithi kungene $1,000,000 lifakwe uSpyco kwi-account yakhe. Ajabule ukuthi ngazo uSpyco uyihareze kuphi imali because ama-accounts wonke umuntu wakaGrey wonke umuntu wakabaloyi avaliwe. Usine ufika ejele uzokhuluma nobaba wakhe ubaloyi ubaba wethu phela. Baba indaba yeloya sengiyilungisile
imali iqhamuke kuSpike ungifakele imiliyoni, angazi ukuthi ulihereze kuphi kanjani, but i-reference bikade itshengisa ukuthi iqhamuka kuSpike. So sengitholile-ke inkampani yamameli abakhulu abadila ngey'gebengu, iCarol. So iyona-ke baba inkampani yeCarol ekuyiyona ezosimela enkantolo. And then kuthiwa ummeli ozosimela uJennifer. Sizomela uJennifer ummeli ozosimela according to ikhampani yakaLopez. Akhulume kubaloyi mntanami, ngiyakuthemba kakhulu, ngikuthemba ngempilo yami yonke. Ngingabeka impilo yami on the line for wena. I know ukuthi uzosikhipha kulona lolubishi. Ngiyazi ukuthi ama-chance mancane kakhulu because sibanjwe oqotshweni. Kodwa mntanami, I know you, I trust you ukuthi ungayijika yonke lonto le. Aphendule kuSine, ayi baba kona kushubile kunzima. Hey, kunzima. Sayohlala phansi naye-ke inkampani yakaCarol sikhulume noJennifer ukuthi singaphuma kanjani kulona lonke lolutaku nobishi. Ngisendleleni yami yokuyohlangana neRoto leli engithe ngicela ukukhuluma nalo. Yazi ukuthi le case le ngizoyisolva and ubaba uzokholwa ukuthi mangabe ngithi mina ngiyadeserve ube president wamamafia, ngiyadeserve ngempela ube president wamamafia. Uzobona imhlola, uzobona into engayi-expectanga. Igame esizoyidlala lapha enkantolo namarotami, uzobona into angazange wayi-expecta empilweni ukuthi uyoyibona from mina. Izinto angazazi, ama-plans enginawo for umbutho wamamafia angazi ukuthi nginawo. Akubabakazi ukuthi mina ngihlezi ngibuka ama-risk. I knew it very well ukuthi lesimo sokuthi kutholakale ngama-tunnels siyofika. Futhi kudala iplan lakhona ngalidweba ukuthi siyoyihlangula kanjani kusona sonke lesimo. Dala many years ago ngaba neplan lokuthi sophuma kanjani kulesimo lesi esikusona namhlanje. Engikudingayo ukuthi nje uSine akhokhele la maloya, aregister enkampanini ukuthi la maloya iwona azosikhulumela mase mina ngisebenzisa leyo ntuba, leyo mputshuluke lapho. Mangabe sengifikile-ke endaweni yami ecashekile esithelekile engihlangana khona namaRoto la ehlala khona amaRoto wami. NgineRoto-ke engizokhuluma nalo uVero. Ngizoxoxa noVero sixoxe ukuthi ngidinga ukuthi angenzele ini. Lalela Vero. Kulecala leli esikulona enkantolo kusasa. Ngizocela ukuthi kube wena oba ummeli umele umndeni wakabaloyi kanye nomndeni wakaGrey. Ngiphethe yonke imininingwane ukuthi uzothini lapha enkantolo, uzosikhipha kanjani kulona lonke lobishi leli notaku. Ngizocela ukuthi ugqoke ube muhle, ufake iweave, ungabonakala ukuthi umncane, ubukeke njengomuntu omdala, ushaye imakeup ezokwenza ube umuntu omdala. Mangabe sekubizwa ummeli, mina as soon as ngicheck ukuthi uSine umkhokhelile ummeli wakaCarol, ngizokufaka kube ngathi wena usebenza under abameli bakaCarol. Ngikhiphe lo mmeli azobe bemfakile, ngifake igama lakho enkantolo ukuthi wena usebenza under Carol, umuntu ozoba ummeli uVero. Kuzothi abangabe sekubizwa ummeli kubizwa igama lakho, usukume wena, badideke bonke enkantolo. Maseke udeliver lento okuzobe ngikutshele yona ukuthi uyideliver. Asithathe i-smoke break. Ngizobe sengiyakutshela kuchazele kahle, ngikususe ka-A ngikubeke ka-Z ukuthi uzodefenda uthini lapha enkantolo. I trust you Vero. Ngiyakuthemba Vero. Uwena isikhokho sami, uwena ummeli wamaRoto. Ngakufundisa, ngakutraina futhi ngakutraina kahle. Lifike-ke ilanga lenkantolo, wonke umuntu usehleli phansi, ufikile enkantolo. Awubabheki nje lapha. Abazi ukuthi namhlanje usuku labo lokugcina bazovalelwa ejele, bangaphinde babuye. Kuhleba umedemo waka-Anderson, uhleba nomngane wakhe uMaNtuli. Mase kuthi ngale uGeneral uyacabanga yedwa. Ngize ngimthole ubaloyi. Dala ngimfuna, ngize ngimthole. Ngiyathemba ukuthi le rank engikuyona bazongisusa bangibekele esicongweni. uSine uhleli lapha yana ushawo uvalo. Nkosi yami uyacabanga yedwa. Nkosi yami. Ngaze le lawyer intoni ezoyisho ngoba phela la alikho ichance ukuthi sizolwina leli case. Alikho ithuba.
sekuyoba uNkulunkulu kuphela ungasikhipha kulona lonke lolutaku. Abazali bami ngiqeda ukubabona sebeyangilahlekela kanje, angazi ukuthi into engizoyithini le. Sho ukuthi mhlambe kuzomela sibe ready ukuthi sibhombe ijele, sibantshontshe abazali bethu siyohlala kwelinye izwe, sibaleke siyohlala ngaphesheya kwezilwandle. Ngoba phela mina ngeke ukuthi abazali ngisanda kubathola mase beyangilahlekela futhi nje just like that. Lesazodlala ifilimu ukuthi abantu abazi abamazi uAgay engisazomphula la. Abantu bazokwazi kusukela namhlanje ukuthi I am the president wama-mafia. Luqaleke uhlelo lwasenkantolo kuthiwa akeze ummeli wabasolwa phela accused ubaloyi kanye naye uMr Gray azokhuluma ngaphambili. Ake ngempela asukume kuVero. Ayibo, uyayibona lento engiyibonayo aMaNtuli? Sho ukuthi obaloyi sebehlule ukukhokhela ummeli nje, sebengaze bathatha ingane ebuhlaze ephuma esikoleni, mhlambe for sure lengane iqeda ukugraduate manje iqeda ukugraduate last year. Angeke ukuthi le ngane ingakwazi ukumela icala elikhulu kanje. Icala elikhulu kanje eMaNtuli. Hayibo, kwenzakalani sine awushongo ukuthi ngizomelwa uJennifer wakhona lapha eCarol. Angi-understand nami baba, kodwa ke ngoba naku kuthiwa nangulovero usuka kuyona le Carol, sho ukuthi uCarol uyayazi into ayenzayo. Ngiyamthemba uCarol baba. Ake sithi ukuthula mhlambe ngoba uthe yena uzoba nendlela azotwista ngayo izinto. Ake silinde sho ukuthi yona indlela azotwista ngayo izinto le. Nana, mntanami, lento ibhalwe wena nje, le ngane le gijima lapha stage ibhalwe wena lento le. Khulileka ma, iyona ndlela ukuthi ngimkhiphe la kuleli cala ukuthi ngisebenzise le ngane. Nkosi yenkantolo, abasola bami engibameli namhlanje abama client wami Mr Gray kanye Mr Gray, kuphinde kube uMr and Mrs Baloyi engibameli. Ngithi phambi kwenkantolo nakanye nabo bonke abantu abathamele lelicala namhlanje, ngithi abanalo icala. Bayaplida ukuthi abanalo icala. Isizathu sokuthi ngisho lokhu ukuthi kudalo ngalezi ayikhathi ngingakazalwa mina, kanti futhi nawe inkosi yasenkantolo kanye nawo wonke umuntu othamele lenkantolo bengakazalwa. Ngo-1932 umnumzane owubaba kaGray kanye nobaba kaBaloyi phela bafoma inkampani, bayiqamba igama elithi iGrabber. Lo nkampani ke isaphila namhlanje, eyafomwa ngo-1932. Umndeni wakaBaloyi kanye nawo umndeni wakaGray, iGrabber phela baqala ke manje benza umhlakati ugesi for private clients, abantu abangafuni ukuthi basebenzise ugesi ongaphansi kukagesi. Baqala inkampani yabo ephehla ugesi. Ngeindaba zokuthi ama-truck wabo bekade ethwala ama-heavy load, kuphinde kube nama-traffic, bangakwazi ukuthi bakhave kahle isikhathi sokuthi balethe ikholi yabo. Badecide ukuthi bahambe bayoba nengxoxo kanye nohulumeni obephethe eBlue Bay ngaloso sikhathi. Babhala iproposal engiyiphethe-ke icopy yakhona under Annexure number 5. Iproposal-ke yayo iGrabber le yayifundeka kanje. Babecela ukuthi benze ama-tunnels ey'ndaweni ey'ngekho busy, ey'ndaweni ey'semahlathini, benze ama-private tunnels. Bacela ukuthi lama-private tunnels abe 10 meter below the ground level. Okusho ukuthi noma ngathiwa kunemigaqo, kunentuthuko entsha, whenever kugujwa ngekugujwe kufike ku-10 meter. So bona they requested u-10 meter ukuthi no matter into eyenzakala, ngisho noma kuthiwa kunama-future developments, but lama-tunnels abo underneath angeke aphazamise ama-future developments. So mangabe besiletha lesicelo or iproposal yabo esengishilo ukuthi Annexure number 5 beyiletha ngaphambili kukahulumeni owephethe ngaloso sikhathi eBlue Bay, uhulumeni wayithatha waluza udaba labo kodwa wangalizwisisa kahle. Wabasho bachaza ukuthi to avoid the traffic, bachaza ukuthi to avoid ukuguga komgaqo because ama-truck wabo ibona busy kakhulu eBlue Bay futhi wona agugisa umgaqo. Wasethi futhi bafuna ukuthi bakwazi ukuthi bayikalele i-target yomsebenzi wabo kusheshe kakhulu ukuhamba komsebenzi. Isicelo sawo ke
amalunga eGrabber saze sa-approve ngo-1938 la uhulumeni waseBay was-approve khona isicelo seGrabber. Waseyasho wathi each and every time kunama-development, kune-improvement or kuna-something bezama uku-improve i-system yabo, because i-system yakulama-tunnels kungena abantu abanelungelo lokungena kuphela ngendlela abangena ngakhona. Each and every time kune-update, they must submit i-update kamasipala. Ukuthi umasipala uyayifunda noma kwenzakala kanjani, bona they must just submit i-update in writing kamasipala. Kodwa they don't need i-approval yokuthi banana kanjani ama-systems abo. Just that so umasipala azokwazi ukuthi a-update i-information yabo ukuthi kwenzakalani kulama underground tunnels. So kwimephu nje yezwe lonke eBlue Bay waseyasho kuhulumeni ukuthi kuyobekwa ulayini otshengisa ukuthi kune-information or ama-details angabonakali, ama-details underground. Niyawazi-ke nani kuma-drawings ukuthi nje ubeka icashaza noma umugqa omncane kwi-drawing ukutshengisa ukuthi ama-details angabonakali, you understand? Ubeka nje icashaza or umugqa ukuthi there are hidden details. So kwi-plan or kwi-map labekwa lolu cashaza or lo mugqana omncane otshengisa ukuthi there are hidden details. Kodwa-ke kamasipala akekho umuntu oke wayixaka ukuthi understand ukuthi lo ma-hidden details, lo mugqa wama-hidden details otshengiswayo kule drawing ukuthi khona ini la. So ngiwaphethe-ke ama-drawings angaloso sikhathi nkathi unikezwa ngo-1938 benikezwa imvume iGrabber, futhi ngiliphethe idocument eli-approvayo ukuthi iGrabber ingaqala yakha ama-tunnels aya-approve ama-drawings eGrabber. Kwathi iGrabber ngo-1938 mangabe siqalile ne-production yawo lama-private tunnels, kwathiwa ayilethe iy'tifiketi zokuthi o-concrete baphasile nani all the steel works esasetshenziwe ukwakhiwa lama-tunnels. So ngiyiphetha yonke information yalapho i-under annexure number 7. So ningayithola yonke leyo information yokwakhiwa. Kwathiwa mangabe sekwakhiwe-ke sekuphasisiwe, umasipala wasayina ngalosikhathi kanye nohulumeni ophethe wasayina, washo ukuthi ugculisekile ngokwakhiwa kwe-structure. So yonke le minyaka singakazalwa thina, ngisho nabantu laba ababoshiwe manje, umndeni wakabaloyi oboshwe ama-structure lawa bakuzalwa, ama-structure ekhona bazalelwa phezu kwawo ekhona lama-private tunnels. Nina enibabopha namhlanje nibabophela into yakhiwa ngo-1938, nina nizothi into yakhiwa ngo-1938 banecala kuyona lento le. Ngikhuluma nje ngiphethe ngibizile ku-inspector wami, u-inspector we-concrete wahamba wayo-inspector wabhala isitifiketi ukuthi lento lo concrete awuthestile uvela ukuthi usuneminyaka emingaki uphansi lo concrete. Sikhona-ke leso certificate ku-annexure number 9 somuntu ohlola concrete inspector existayo-ke namhlanje, isitshela ukuthi labo concrete bakhiwa nini ngo-1938. Njengoba nina nizobopha uMr Gray noMr Baloyi kanye noMrs Baloyi kanye noMr Gray omncane. Akugcinanga-ke lapho, umphathi wama-mafia uGeneral uhlule ukubuka ama-drawing abona ukuthi kune-hidden details ngaphansi laphaya. Wasuka waya kwi-private property, wahamba nesigelekeqe sesigebengu uMaNtuli esaxoshwa kudalo kuma-mafia ngoba wehlangene nomndeni waka-Anderson. Basuka lapho bayongena kwi-private property. Thiwa yini ukugqekeza? Ngisho lokho ukugqekeza ukungena kwi-private property. Bangene ngaphandle kwegunya kwi-private property yeGrabber. Okusho ukuthi uhulumeni ufike estejini la angasahloniphi khona, sokuthi uyayinyomfozela kuma-private property. Ngakho-ke ngimile la namhlanje angizocela isicelo sebail. Angiceli mina ibail, ngizocela ukuthi icala lichithwe, akhishwe ama-client wami, because ngiphethe zonke iy'mvume zokuthi bayawa-owna la ama-tunnels lawaya. uCarol, khali lo mfazi, uhlakaniphile lo mfazi.
Nana mntanami, ngiyabonga yazi I always knew ukuthi uwena you are number one. Uhlezi unamaqhinga, unamaplani mntanami. Amanga wonke lawo. Amanga nje wonke lawa la. Ayikho lento ekhulunywa yilabantu, amanga wodwa. Inkosi yenkantolo ikhulumeke ithi isazoverify ukuthi ngabe yonke le information elethwe ummeli wakaCarol ngabe isemthethweni. Mangabe kuthi semthethweni uMr and Mrs Baloyi kanye nabo Mr Greyboy 2 bazoyithola ibail. Maseke iyahlehlisa ke icala inkosi yenkantolo ithi asibonane Thursday next week sizophinde soqhubeka neapplication yebail yomndeni wakaBaloyi. Family episode 5 ukuthi ngabulala ubaba uzolandela. Mase ngithi nje happy new year family, sibuyile soqhubeka lesa sigcine khona ukuthi nje soshaya izitori ezishisayo, izitori ezibandayo, ezibabayo. So family ngiyanithanda kakhulu, ngicela ningakhohlwa ukuthi iChristmas Intruders with the Zulu Sisters sayithengisa futhi mangabe ukuthi interested ungayithenga, it's only 50 rands. Ungadeposita u50 rands to our Capitec account uthenge imovie yakho, usebenzise i-cell number yakho as a reference, so bese siyakuthumela yona ke imovie yakho. Siyathanda kakhulu family, nibe bahle, nibe nosuku olumnandi, niphinde enjoy unyaka wonke ka2025 esisangena kuwona. Ningakhohlwa ukuthi nisfollowishe to all social media platforms Buzz SA.